Pa evo ti pola dana gazda Mujaga. 16 godina sam bio kod njega, 16 godina, 4 sina, kaže, 4 sina i sva 4 sam ih ja na svojim leđima podigao. Ja sam, a djeca dozvora sam bijesan, ko gospodska, pa mi zaješi zemlja, pa me udaraju prsta, još im babo kupio kanđiju i mamu se, pa udri, tuci, a ja se ovako činim, doveće, samo da ne... Ja, zove Črkana, neka oguli, neka sahrani, crtešćene, pobogu se Črkane, nisu dubaci, a tek kanala i bunara, to što sam ja iskupio i očistio, ama ljudi, nije niko koliko ja. Sad više ne živim toliko od svog rada, da sam puno više u mehaniku, a živim od tuđe dostine. Sjećam se jednom tako, smo nekolicina gaza sjedio oko mene. Kada jedno neko od gazda spomenu igračicu na žici. Moraju gazde s nekim džungustom tjeraju. Ali u trenucima samoće, u trenucima tišine, pomislim ovako, a meni je i drago. Volim da mislim, uzeli su me sve u ovoj kasani i onom tamo ljepšem, bijelom svijetu gdje se nalazi moj otac. Volim da se osjećam tako kao čovjek koji su sve uzeli. A meni od Boga dato, sve uzeto od rođenja, svi. A i meni samo zvoni ono ubij se Čorkan, ubij se. A ja sve u sebi govorim, nije strah. I onako svi pijani i vileni krenu smo ka Čupriji. Kad smo stigli do Čuprije, ti isti pijani ljudi nisu ni obraćali pažnju na slučajne prolaznike koji su prelazili preko mosta, niti na djecu koja su išla u školu. Počeli su da se klade. Ko smije da pređe Čupriju, ali u uskoj kamenovoj ogradi Višegradskom mosta. Ti pijani ljudi dok su se razmetali i nadvikivali nisu ni primijetili kad se Čorkan uspeo na kamenu ogradu. Svojim opasnim položajem Čorkan se odjednom izdvojio visoko iznad njih, a taj neobični položaj i blizina velike opasnosti davali su mu novu snagu i dotle nepoznate moći. Umjesto da korača, on je počeo da igra sitno i bezbrižno. Najednom postao je lak i vješt, kao što čovjek ponekad biva u snovima.